حنيفة شكري حمو وقت جنين عفريني ام لقوم بابا الخدم بحفصن ام گوشبارن ام هاتن جعفرين ام دركاتن هاتن قوم بابا الخدم بحفصن ام بارخدونية دكن وحتى نقام بارخدونية بكن و هاگر ایرش کوار سرما ام دیسو بارخدونیه خود کنم ام دست قوم به خبر ندن دبت النصر دور چمی مد گوشبر کری و کدنجی هاگر ایرش کوار سرما ام بارخدونیه خود کن و ام دست جا آخو خبر ندن و سرویجی ام پش زوروکه خونه ام دست جا آخو خبر ندن لانی زوروکه ما گشتک جبهه دن درادانه هر جی ام جی پش گنده براون معنویته گنده و بن و کدن ام لپش گنده نگ معنویته گنده نش کدر نبن سر اساسه ام بارخدونیه بکن حتی داویه لف داره. نوی من سیام احمده ام گوشبری عفرین هاد هندر خیم بارخدون ام جیان دکن بی حفصان زور زحمتی ام تکشینن تدیبی سه چهارونه هریشه دولت و بحثی و چاتین هریشه عبد دکن لبر ترسیمان دکن زکی ما ام ناتستن تدیب بیجو حشر ما عفرین بارخدا ام بدش حفصل ما بارخدا و ام هی بارخبدن وشو ما ورا خواستن ام بکن یعنی ام برا بکن گورستانا چاتو برا يعني أنا بخبطنا حطهم خوشنا وحطوا ضربوا خوني مدى هاي أنا بيجري هوالي خابكن بيجري رخصنا خابكن بيجري عسكري خابكن وشو ما تأخذنا أنا بكن جا حاجة تشد بين ملابي أنا بخدين خابكن حطهم دقين دويا أرمان جاخا وما بعد جانا عفرنا خا. أنا روشان عليا أم هندري شهباء إدانة أم حفصلنا لنا هرو أوي تسرما شاري تسرما أمي إخوان في داري أمي برخو بدن چول عفرین ما برخو دا عمل بداريش برخو بدن ام بار نادن ان شاء الله ومع حضرتيش جيرو كري مع حضرتي حرتش تيرو كري ام لبر قتشتي سكنينه ان شاء الله كسب ما نكوني حتى داويجي عمل برخو بدن وهينو هينو ام برخو بدن